Miya kaysa inis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba ridwanullahi alaihim at tadiruna manil muflis inaw katawan yu anta unon ikyawiswisan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ayat tigiran akyawiswisan rakami nagyang kutu ada dirham yan nagugyang kutu ada at tamukyan rakami. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muflisu min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah بصلاة وصيام وزكاة أتتجن أتتوكا ويسوسان أتيجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ko umatakan nagyang kuto ang mga tao apakatalinguman sa alungan amauri akitalinguman yan su sambayang yan gitalinguman yan su puasan yan gitalinguman yan su diakat yan fayati hadha wa qad shatama hadha nasagyang kuto kapakatalinguman yan natutundugan na mabu o mga tao ay ni pamaninta yan. Mga tao apyan nalimbutan yan. Mga tao apyan insoyan yan. Mga tao apyan anyan salima. Mga tao abyuno yan. Napalayad na yasikat sa kabnar. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Na ayabunta laka pakaskatiran sa kabnar na siya palabata sa giyang kuto ang mga pipi agalabak yan. Sa ikusambayang yan, sa ikupuasan yan, sa ikudikat yan. Subhanallah. Fa in faniyat hasanatuhu amay kamal ka naging kuto mga pipi aggalabak yan kamiyalangan yan mi pamayad sang kuto mga tao kada akibiyad karo a dirham da akibiyad karo a perak tamok da ay akibiyad karo na su mga pipi ako galabak ka na amay kamal nga naging kuto mga pipi aggalabak yan akhadha min khatayahum na ida pulugun agyang kuto mga karibatan niran mga kadustaan niran sang kuto amama akababenaran niran subhanallah ayami sambi na so kadustaan utaw amyalalim ka na siyar ka matagu agyang kuto ayaman yan na kadustaan yan sabab sa agyang kuto da kibiyad ka amapya agalabak ka na amay kami bensa-bensak sang kuto manusia agyang kuto dusaw mga tao amyalalim yan na ayak kebulusan yan nagyang kuto naraka jahannam aynos ka apagariakan abarasam bayang bara puasa barasad ka, uri na padidikat na pananggilaing kau baka papakalalim sa tao kasalungan amauri na skatang kairan may tumalaanan akab na riran ka na skatang kairan na daak kibuyad karos sa alungan amauri aruar ko mga pipi agalabak ka na mielang supya ng bayangan ka mielang supya masaan ka mielang supin didikat ka amay ka ayak kabulusan ka nagyang kuto ka pumayading ka sang kuto mga tao na ayak kaurian ka nagyang kuto ka pakadambang ka sa narka jahannam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.